Hagajing lekai ACC Emerging Team Asia Cup semi-final hapring ke Afghanistan A Persia ke India A. Haba phai shagre ke jing lekai semi-final ke Afghanistan A kala khor ke namjo. Adin magalala ban pelim ke India A da ar peurons. Badling bang ke jing job ke Afghanistan A kala yo ban rung shaga final. Bad kan kun Persia ke Sri Lanka ke final. Hagajing lekai Indian Super League hapring ke Kerala Blaster Persia ke Bengaluru. Hagane ke jing lekai ke Bengaluru kala khor ke nam job Shabar nalaying. Hadin magalala ban pelim ke Kerala Blaster da laila ke way. Bad hagane ke jing lekai Egar Mendes uliya ban Thep Argol naga benta ke Bengaluru. Kata haga minit ke ban nyau peu sau bad haga minit ke ban kendai peu plus sau. Hagajing lekai Serie A peringkat Torino Persia ke Como. Hagane ke jing lekai ke Torino kalau khori ke nam job. Hadin magalala ban pelim ke Como da shigol lanat. Baria ke shigol layo ban Thep haga minit ke ban nyau peu san. Hagajing lekai Premier League hapring ke Leicester City Persia ke Nottingham Forest. Haba phai shagane ke jing lekai ke Nottingham Forest kalau khori ke nam job. Hadin magalala ban pelim ke Leicester City da laila ke way. Badhaga ke jing lekai Khyrwit player na New Zealand layo ban Thep Argol. Kata uliya ban Thep haga minit ke basau penyau. Badhaga minit ke ban riu peu. Hagajing lekai Saudi Pro League hapring ke Al Khylwit Persia ke Kynhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Henry haga ke jing lekai Ronaldo klemi badan. Haba phai shagane ke jing lekai baro artli ke Kynhun kia khai da mar lai gol. Baria ke gol penya khai jong ke Al Nassr layo ban Thep hashwa ban kut ke jing lekai. Kata haga minit ke khandai peu plus san lengba ke penalti balakan cat do taliska. Hagajing lekai MLS playoff hapring ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami Persia ke Atalanta United. Haba phai shagane ke jing lekai ke Inter Miami ke layo ban penkhi jar ningkong tang haga minit ke ba ar lengba Luis Suarez. Badia ke bola era penbu do Gomez. Henry haga minit ke balai pukundai ke Atalanta United kalau yo ban Thep ke gol penya khai lengbau Sabah. Bad haga kelamit kata haga minit ke ban riu peu ke Inter Miami kalau yo biang ban Thep ke gol pentam lengbau Jordi Alba. Badia ke bola era penbu do Lionel Messi. Badai lembang ini ke Argol ke Inter Miami kalau la ban pelim ke Atalanta United haga ni ke jingle kai da ar lakawai.